Siyakhuleka-ke bantwana bethonga, siyakhuleka enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi, empumalanga nasentshonalanga. Sesingaphakathi-ke sesifikile lo phambi kwenu kumkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali, elincane ngeminyaka elidala ngemisebenzi. Siyavusela-ke abasanda kuyijoyina i-channel ngani zakwethu. Siyabonga kakhulu, siyanconcoza ukuthi nikhethe thina emangaka ama-channel kuyo lelo khunjana kule platform yaka-YouTube, kepha wakhetha thina Indalo Media and Podcasting. Lokho kwasikuthathi neze kancane. Siyabonga kakhulu, siyanconcoza kulaba sebebenathi isikhathi eside. Sisabonga futhi nakubona, siyanconcoza. Sisinje siqhubekeni sibambaneni ngezandla, sambulilaneni ulwazi, siqwashisane, sixwayisane, kodwa kubaluleke kakhulu sikhulisane kuyo le ndlela, ikakhulukazi ehanjwa ilabantu abaclassifywa as ama-self-initiates. Niyamazi umkhulu Gwabini ukuthi ilokhunjana yakhe enkulu, i-area yakhe of specialty ukusebenza ngemimoya yamakhosi. Le mimoya enjani? Ehamba ikhombe okuzithwasisela. Ngilekelele nje ngibe imentor kuleso sigabana, ebese nawe ngiphinde futhi ngiyakudedela uqhubeke nohambo lakho uye phambili. Kwesinye isikhathi uhambe futhi ubuye ubuyiswe kumkhulu Gwabini kuthiwa akaphinde akweqise leli bridge. Ebese kuba kanjalo-ke, umkhulu Gwabini usebenza kanjalo. And by now I know seniyazi ukuthi one of the topics that falls within my province of interest yiyo le ye-self-initiation. Ngiyoyikhuluma abantwana bethonga la nginamandla khona, engolekelela khona abantwana masesebefikile eqoboke kamkhulu Gwabini. Ngiyokwenza lokho ngelikhulu iqholo, ngoba lesi sigaba noma mhlampe lolu hlobo lwe-initiation kusawuhlobo olusha olwenza ukuthi enene abantu abaningi bangabi nako uku-understand, ngoba ngisho iy'ngane ezikuyona le ndlela ye-self-initiation zibe ne-confusion eningi, zibe nokuzingabaza okuningi. Kodwa kumkhulu Gwabini ukhona, ingakho sakhe le platform ukuthi sihlangane ndani, sibe nimdibi munye, sikwazi ukudodisana, sikhulisane, silekelelane, senze lolu hambo lwethu kube uhambo olunjani, olulula. Bantwana bethonga, before ngene kwi-topic yanamhlanje, ngicela ukubonga kakhulu laba sebethatha i-membership. Ziyanyuka iy'namba zabantu abajoyinile, abathatha i-membership ngokwahlukahlukana. Njengoba umkhulu ehlale esho-ke ethi i-membership yethu ihlukene kabili. We have option 1. Option 1 u-79 rand njalo ngenyanga, oyaye uthathwe kuwena u-YouTube asibekele leyo mali, ebese ngesikhathi esithize yasinikeza leyo mali sikwazi ukuphinde siyisebenzise ukukhulisa lo msebenzi nokuqhakambisa lo msebenzi esiwenzayo. I-option yesibili ekhona-ke abantwana bethonga, ile ya-179 rand nje kuphela, oyaye ubanjwe kuwena njalo ngenyanga. Kodwa futhi ukhumbule ukuthi you are free ukuthi ubuye uphoze kancane, bangadebhithi, uphinde futhi bangabe usu-right emalini, uphinde uvule futhi and resume with your membership. Awekho ama-cost aphuma eceleni ngaphandle kwalawo ma-cost osuke uwabona ngesikhathi uphikha i-package leyo osuke uyiphikha. Siyabonga kakhulu bantwana bethonga. Namhlanje-ke ngizokhuluma, ngifisa siqale ingosi entsha. Mhlawumbe nje ake ngixolise ukuthi umkhulu ungababikho la ey'nkundleni isikhashana eside, esingangey'nsukwana, mhlawumbe singalinganisa isikhathi esingangesonto. Ngokujwayelekile phela umkhulu isonto nesonto uba namavidiyo amasha awenzayo, or mhlawumbe 3 or 4 episodes esiwakhiphayo ngesonto. Kodwa-ke the past week or 2 weeks umkhulu ube nesimwana esimenza ukuthi angabi naso isikhathi sokusondela la. Kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi ngisazoyenza nje ilokhunjana i-episode, mhlawumbe leyo ngoba ngichaza khona, kodwa khona izinto engisafuna ukuyilalela kahle ukuthi zihamba zifika kuphi. Ngini-update ngoba kufanele phela yonke into eyenzakalayo nibe updated njengani, njengama-loyal followers eNdalo Media and Podcast. Nakhu-ke bantwana bethonga-ke, namhlanje ngifuna siqale ilokhunjana entsha, i-series entsha. Sizokhuluma ngemimoya-ke yamakhosi-ke manje, ukuthi kuthiwani makuthiwa umuntu unemimoya yamakhosi, ihambe ifike kuphi lento yokuthi wengamelwe or wembethwe imimoya-ke yamakhosi. Bantwana bethonga, ijulile-ke le topic ijulile le topic ngoba ihambe isifake kuhlobo lentwaso amakhosi ayiprefeyayo. Le episode ake ngidlale ukuthi sizohamba sifike sikhulume, size sifike kuphi uma sikhuluma ngemimoya yamakhosi. Imoya yamakhosi-ke ngeke sikhulume ngemimoya yamakhosi singakhulumanga ngohlobo lentwaso yamakhosi, ngoba amakhosi ajwayele ukusebenzisa lolu hlobo lentwaso olubuye linga-understandeki kakhulu ebantwini bakamoya, ebantwini abasakhula, ngoba amakhosi kaningi
ahambe afuna ukuzenzela kumuntu wabo. Uze umuntu ethi ngiyaphupha mina mangilele, ngiyaye ngithathwe ngiyogeziswa emanzini ey'mpophomeni ezithize engingazazi. Nebala ngithi mangabe ngiphaphama makade ngilele, ngiphaphame ngijulukile ngimanzi, kumanzi ngishishidi. Kucace ukuthi hayi khona bengingekho la. Imimoya yamakhosi-ke imvamisa kakhulu esuke ikhombisa ukwengamela, ikhombisa ukuzenzela kuwena. Imimoya yamakhosi enye into oyaye unothise ngayo bantwana bethonga, ngifuna ukuthi le episode niyilokhuni nje niyilalelisise ngoba izosiza abaningi to come into terms with ilokhunjana, this whole practice, this whole tradition of self-initiation. Because ngeke sikhulume nge-self-initiation without referencing ngemimoya yamakhosi, because imimoya yamakhosi yiyo kanye tu esibeka kule culture, kule tradition ye-self-initiation. This new breed of self-initiates aqhamuka ngoba kuphakeme kakhulu esikhathini samanje imimoya yamakhosi, imimoya ezibuselayo, imimoya ezibambelayo. Ngike ngasho in one of my previous episodes ukuthi ivuke kakhulu le mimoya yamakhosi kule generation yamanje. Ngakubalula nanokuthi sifike kanjani la ekuthenini imimoya yamakhosi kube iyona esivukela kangaka, izithunywa ezihamba nale mimoya yamakhosi ezenzelayo. Ngakhuluma-ke nge-history yentwaso ukuthi le ntwaso yakudala yokuthi abantu kuqala babekhala, umuntu avesane ahikayize, avuke iy'ntathakusa, agijime umuntu ahambe aze ayongena mhlampe emanzini esizibeni esithize, afike ahlale lapho isikhathi esithize eside, ngokuhlukahlukana kwaso-ke. Uthole ukuthi ngaphansi emanzini nebala uyathwasa, ngaphansi emanzini kuleyo mfula leyo, kuleso siziba asuke ecashe engene kusona uyathwasa. Omunye asuke nje emini bebade, nithi nihleli nje avesane ahayize, agijime. Ngokujwayelekile usuke sekade enempawu lo muntu ey'khombisayo ukuthi wengamelwa abantu abadala futhi bafuna ukusebenza ngaye. Ebese kuba khona leso sigaba lezo vesane suke khona nje ahayize ahambe. Kwakusuke sekwaziwa endulo ukuthi noma yinini bazomthatha abantu abadala. Ilento engihlale ngisho ngithi kubalulekile uku-understand-a your family history. Ubheke ilokhunjana isimo sokwelapha, abelaphi, uhlobo labelaphi esenibe nabo emndenini wakini asebadlula, ngoba leyo nsila ayikazi phela, ayipheli. Qha nje isikhwama sidluliselwa komunye kwenye igeneration, makuphela makudlula labo kudluliselwa kwi-generation entsha, kudlule labo kudluliselwa kwi-generation entsha. Insila engaphindi iphele yasemndenini leyo. So kubalulekile ukuthi siyazi leyo history. So endulo-ke babejwayele abantu ukuthi bavesane umuntu ahayize abaleke aze ayongena esizibeni, angene lezo y'nyanga ezithize, abanye bangene isikhathi esifika kunyaka kuya phezulu. Aphinde kaloku ebuya ngamaphupho esezosho ukuthi hhayi, ningathuki nje bangibalekile nje, ngikhona ngiyaphila, ngisesizibeni kanje endaweni esigodini esithize. Ngilapho-ke ngihleli nosibanibani le ngibafice la, okuyibona kahle hle abangihlangabeza, abangilanda ngesikhathi nani ngibona ngihayiza ngisuka ngibaleka ngiyongena emanzini. Ngangilanda osibanibani bezongifundisa izinto. So idlozi langalesa sikhathi was very secretive and trusting kumalokhunjana, kwizithunywa zemvelo. Lalisebenzisana kakhulu nezithunywa zemvelo ukuthi lithwasise abantu balo, libafumbathise izikhwama okanye libamukelise izikhwama zasedlozini. Kwahamba iminyaka, saqala sabona futhi manje ushintsho endleleni idlozi elithwasisa ngalo abantwana balo. Saqala sabona manje abantwana, umntwana uzovesane ahambe, agijime aye kagobela othize nje, agijime athi mefika khona afike awe, mengena nje egcekeni lakhona afike awe. Ekuweni kwakhe-ke wayisuke esazi loyo gobela ukuthi kufanele ashunqise ini, ahlanganise inani, asondeleke kulo mntwana osewile. Ebese-ke nebala liyavuka-ke idlozi lapho lisho lithi hhayi mina ngusibanibani,
njengoba simthumele la mntwana wethu sifisa ukuthi adle iy'nkamba A, B, C and D la ekhaya. Ebese-ke ngiyobe sesisho ukuthi sifuna nimphothule kanjani lezo zinkamba. Ebese ngempela-ke kuba njalo, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwakhona ubuqhophololo obenzakalayo kakhulu ey'godlweni. Abantwana bahamba baquleka baye ey'godlweni banganikezwa lezi nkamba lezi kufanele banikezwe zona. Kunalokho bagcina befuna ukwenziwa abafazi, amakhosikazi, befuna ukwenziwa ini nani nani. Again futhi kwaba khona isimo sokuthi abantu laba suke sebehayizile abantwana bahambe bayowela emagcekeni kaGobela. Bathi mabefika bewa kube ukuthi uGobela kunezinto azisebenzisayo ezitshaliwe le ebaleni, azikhulumisayo, ezikwazi ukuhamba zidonsa imimoya yakuleyo ndawo uGobela akhele ngakuyona. Ebese kuthwebuleke bonke labantu othola ukuthi banemimoya yabantu abadala, ebese bonke bayahayiza baye kaGobela oyedwa. Liyabona idlozi ukuthi no man, akusenzeki ngale ndlela yentando yedlozi, kepha sekukhona imimoya that manipulates how idlozi sees ilokhunjana uGobela othize. Bese limanipulate-ke idlozi. Ngihlale ngisho ukuthi idlozi lihlakaniphe kakhulu, liyohlala li-ahead kuthina kakhulu. Baya ngokuncipha abantu abasukayo bavesane bagijime bayoqulekela emagcekeni akaGobela. Yaya ngokufa nje leyo culture, leyo tradition yaya ngokuphela. Kwaze oqala le tradition entsha-ke namanje engakabi popular ebizwa nge-self initiation. Kwaqala a new breed manje of self initiates. Aba nabantu umuntu akuphuphele athi mevuka ekuseni exoxela iphupho, kucace ukuthi hhayi mangabe umuntu wakamoya njengathi usukhulile, ubone ukuthi hhayi lo muntu ubengaphuphi. Ebusuku uyathathwa lo muntu ahambe ayiswe emazweni athize, ayodliswa iy'mpande ezithize emazweni ngamaphupho. Abuye futhi mase sekuzosa abuyiselwe emzimbeni wakhe. Njalo ebusuku mayelala uyaphupha, make wacimeza nje uyaphupha, kodwa khona ibhizi nje, khona iprocess akuyona futhi yena uyayi-understand, uyayibona. Kepha-ke njengoba ngisho ngithi kusayinto entsha le, babuye bangazi abantwana abama-self initiate ukuthi how to interpret, how to manage this energy oloke wongezelwa yona amathongo akokwenu ngamaphupho. Kunomuntu okaphuphe avuke ekuseni athi ngivuke ngingakwazi ngisho ukuphenduka umzimba, ngikhathele ngiyinarha. Yilo kukhathala loko oku-experience-ayo makade uphupha iphupho eli-hectic lokuthwasiswa. Yilo kukhathala okwakukhathalwa ilabantu ababethwaswa behamba beyothwasa kuphi kaGobela thizeni. So esikhathini esiningi kaningi akukona kuphela ukuthi mangabe uzophupha udovadovekile shuthi ubusetshenziswa yimimoya. Cha, kwesinye isikhathi nedlozi lakho qobo mangabe uwumuntu who is being self initiated, uzovuka vele ukhathele. Ngobani? Noma usubheka amaphupho akho uyasho ukuthi hey bengihamba, hey bengibhizi, hey bengenza ukuthi, kodwa as long as lelo phupho lakho mangabe ulihumusha likukhombisa i-purpose yaleli phupho ne-communication eliyi-paint-ayo leli phupho liyakhombisa ukuthi no, khona into ebengiyifundiswa la. Njengoba ngike ngenza umzekeliso ngokuthi labantu abama-self initiates isikhathi esiningi banokuphupha beya emanzini, umuntu aphaphambe ngempela engathi ujuluka umanzi. Kumanzi ngisho amashidi, ishidi asukelele kulona, umbhede asukelele kuwona. Omunye aphupha ahambe bemcwilisa ngaphansi kwesiziba, bambonise konke lokhu ongeke ukubone ngehlo lenyama uma ufika esizibeni. Kodwa yena lo muntu lo who is being self initiated uzoba ney'khathi le phupha khona bayomfamiliarize ne-marine kingdom, akwazi ukuyobona ubukhosi obubusayo ngaphansi emanzini. Omunye aphuphe iy'ntaba, aphuphe imizi emhlophe ey'ntabeni, ahambe ayongena kuleyo mizi afice abantu abathize, abantu bakokweni labo.
usuke uthwasiswa leyo, it's part of ilokhunjana i-initiation. Masikhuluma ngokuthi wengamelwe imimoya yamakhosi, so sikhuluma ngabantu abanjalo-ke, okuyi-topic yethu yanamhlanje kule episode, ukuthi sizokhuluma ngemimoya ikakhulukazi yamakhosi, ukuthi ihamba isuka kuphi, iziveza kanjani emntwini ukuthi wena wengamelwe imoya yamakhosi. So sesishilo ukuthi number 1, le moya yamakhosi izokukhombisa lolu hlobo lamaphupho ajulile, anokugezwa, anokuhlambulula, anokudla impande ezithize emaphupheni. Ukhonjiswe ulapha abantu abathize emaphupheni, ubalapha ngemithi ozothi mangabe usuyibona empilweni yakho le masubhekile, ukwazi uku-identify ukuthi no man, ngiyayikhumbula leli lokhunjana, ngiyayikhumbula le mpande ephupheni, ngayiphupha nginquma ama-roots ale mpande, ngawadibanisa namahlamvu namagxolo alesiya sihlahla nalesiya sihlahla, ngase ngilapha umuntu okwathiwa unesifo sokuwa, ngasilapha ephupheni ngalezi mpande. Usuyakubona mase uvukile, usuyabona no man, ijulile lento engiyiphethe. Yindaba manje idlozi selinjani, selibhizi nabantu balo, ngoba sekukhona le trust esibreakhekile between amadlozi nogobela. Yebo, nakumina nguMkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali, nginabantwana abantu mabefika la, abalingani bami kulo msebenzi, abantu mabefika la bezocela usizo nje oluthize, athi efika umntwana ngibe ngi-acknowledge-wa yileli dlozi elimengamele elimthumele kumina. Kepha-ke ngoba mina ngisasesigabeni sokuhlambuluka nokuhlanzeka, bafike basho futhi ukuthi hayi, sesifikile, sithumele umntwana wethu la ukuthi azokwenza lesi sigaba nje kuphela, ngoba kusawuwena umuntu omunye wabantu abambalwa abasahlambulukile, abasenza lo msebenzi ngokuyikho. Isikhathi esiningi nje makwenzeka bekufika abantu beza kumina kuba njalo, omunye umuntu usuke kade mhlawumbe ngiphuphile ngibonisiwe, omunye nje ayibone by mistake ivideo umkhulu asuke kodwa bese yahlala kuyona yagxila. Kushuthi akusakhulumi yena, sekukhuluma lo muntu omthumile, omqondanisela izinto ukuthi azahlangane noMkhulu Gwabini, ebese ngampela kuhambe mhlawumbe azagcina esefikile la ekhaya. Labo bantu isikhathi esiningi sithi masibenzela umsebenzi ebese bengawuvala umlomo ngezinto ezisuke zenza yabo ushintsho oluqalayo emva kwey'nsebenzo zonke esuke sesimsubjecthe kuzona silana nguMkhulu Gwabini. Ngingahambi ngedwa, ngihamba nami nabokwethu abangiphathisile lesi sipho. So ijule kakhulu-ke le moya yamakhosi, bantwana bethonga, ikuhamba. Umoya wamakhosi awuhwebelani nomuntu ongenawo amakhosi. Ngizama ukuya lapho ngale example engisho ukuthi baningi abantu abafika la kumina, kodwa futhi mase befikile akuyona i-chance ukuthi bafikile, isuke ijulile into ebabeka lana, isuke i-coordinate-iwe kwelamathonga, kwelakamoya, ukuthi kugcine sikwazile ka-physically ukuhlala ebese sizophothula insebenzo ethize, okanye bese sizophothula isigaba esithize asuke umntwana efuna ukuphothulelwa sona, noma ukudluliswa, noma ukweliswa kusona. So ijule kakhulu imimoya yamakhosi, ihwebelana nabanye abantu abanemimoya yamakhosi, kepha kufuneka kube abantu abanjani, abahlambulukile, abasebenza ngeqiniso, abayithwaselile le mimoya, bayilapha kubona, abayazi kahle. Umuntu mangabe umuntu kufika umntwana la kaMkhulu Gwabini, ngisuke sengazi ukuthi mina at some point khona amakhosi akhona kuyena, ngoba angidili nomuntu ongenawo amakhosi. Ngoba nami i-initiation yami yayihlale isho njalo ukuthi abantu esiyobathumela kuwena, 1, umuntu onenkinga yey'bongo, 2, umuntu onamakhosi, 3, umuntu othi akusebenzeki okanye akuyeki phambili kule ndlela. Uwena abantu ubenjani, ubatakula, ukwazi ukuthi ubawelise leso sigaba leso. So labo bantu abanjalo awusoze ufike kaMkhulu Gwabini ubone ubuso obodwa owawubone 3 months back ula kaMkhulu Gwabini, cha, ngoba akekho umuntu ohlala la. Amakhosi awagobeli indawo, awazile ukuzosubmit under i-leadership yami nguMkhulu Gwabini. Ubasebenza nje kuleso sigaba, ubadedele badlule, bahambe futhi baze baphinde baphuphe bona, kukhulume kubona amakhosi kubona, bathi hayi phindela-ke kaMkhulu, umcele-ke manje uMkhulu asenzele u-A no B no C no D, ngoba kusawuyena muntu ophethe lento yangampela okuyiyona yona, usanalamandla okulingana nemimoya yamakhosi, ngoba leyo moya inamandla, bantwana bethonga.
inamandla ukusebenza ngamathuluzi. Kuningi khona izinto esingaxoxi ngazo nathi esike siyi-encounter ekulapheni. Uyabona uma kuphela i-weekend kuzoqala uMonday, mina ngisuke ngifana nomuntu ongambiza ngesidumbu. Ngisuke ngingacabangeki, nginokucindezeleka ngobani kade ngi-interact-a nemimoya emikhulu nge-weekend. Abantu abaphuma emagumbini amanomhlaba bezile bethunyelwe abantu bakubo abahamba nabo ukuthi bazolashwa isigaba esithize noma isiguli esithize kamkhulu Gwabini. So ngesikhathi ngi-interact-a nalawo maphupho ngikhuleka siye ey'ndaweni esuke siy'hamba-ke, bayazazi-ke iy'gaba esiy'hambayo. Abantu bala yonke into yala iyasetshenzelwa, kodwa futhi yonke into yala inale element yobukhosi. Ufika nje day one, ufika kamkhulu Gwabini, ngiqala ngithi mina sikhuphukele nayo entabeni. Asikhuphuki noma iyiphi intaba ejwayelekile, sikhuphuka siyohlala ey'ntabeni eyayihlala vele amakhosi, engayalela ukuthi njalo uma ngabe ngikhuphuka noma inamuphi umntwana onamakhosi, uma sifika la bayofike baqhuma abantu bakubo, ngoba kube sebefike behamba nami. Uma sisuka futhi siye emanzini, siney'gaba ey'hlukile zamanzi. Abantu bamakhosi khona le engibathatha ngiyobashutheka khona endaweni ejulile, okungangeni noma ubani. Uyabona uma kuthiwa akulibuyayo, yile kusuke kuhlala khona amakhosi-ke lapho, akudlalelwa lapho. Kodwa-ke thina siyakwazi ngofefe esamukeliswa lona lwalo msebenzi, siyakwazi ukufika lapho siku-activate-ele iy'nto zakho, sidluthule iy'nto zakho, ebese udamane uthi uma ufulathela i-KZN ufike uyoflorisha la oya khona. Yizinto lezo esizenzayo. So ngithe ake ngi-introduce maningi amavidiyo asazoqhamuka engisazowenza, sengi-elaborate-a further ngawo le mimoya yamakhosi ne-self initiation, because remember these two, amakhosi, i-self initiation, these two are inextricably intertwined. There's no way you can talk about imoya yamakhosi and not associate leyo mimoya with i-self initiation, or vice versa. You cannot talk about self initiation without involving imimoya or rather without making reference to imimoya yamakhosi. It's impossible. Iyona-ke imimoya yamakhosi le, uma ngabe unobizo olufuna ungampela kukhona abakini abafuna ukusebenza ngawe. Uma ke kwakhona umoya wobukhosi esigabeni esithize, iwona moya okutakulayo ukuthi uyongena kaGobela. Kodwa uma ngabe ungaphiwanga leyo mimoya yalawo makhosi, uyaye ube umuntu oyogobela kaGobela, usebenzise amakhosi akhe ukuthi uphakame wena. Although the numbers are dwindling, ziyehla iy'namba zabantu ngampela abahamba bayogobela, ngobani kule current epoch noma kule phase esikuyona, imimoya yamakhosi izithunywa ziphakeme kakhulu, zidonsa kakhulu ngemoya yamakhosi. Hence ubone engathithi almost everyone unomoya omvukelayo, everyone une-journey, kunento akufanele ayifulfile, kunezinto zakubo ezivukayo kuyena ekufanele zilungiseke ngokwakamoya. Bantwana bethu, ngicela ukuthi ngingabi mude kakhulu, ngicela ukuthi ngiyivale la. Don't forget to continue supporting us. Noma ingayiphi indlela, it's either ungashare i-content, unga-like, ungakhomenta, ungathatha ama-membership, ama-packages amabili esinawo, ya-R79 neya-R179. Ukhethe nje ozoba fit ukuyithatha, uyithathe sikwazi ukukhula siyindalo Media and Podcast, sikwazi ukuqhubekela phambili nomsebenzi wethu usabalale emagumbini amanomhlaba. Bantwana bethu, konke enifisela kona ngiyanifisela. Laba-ke aba-already abanama-membership, ngihlaleke ngisanda kuyi-introduce-a. Uma ngabe kukhona umntwana ekhaya mhlampe ostruglishayo ukuthola umsebenzi, kukhona umntwana mhlampe ostruglishayo ukuphakamisa ibhizinisi lakhe, uma ngabe une-membership, uyi-member le ekhokhayo le ekhaya, kuyi-responsibility yami as umkhulu Gwabini ukuthi labo bantwana lawo ma-document abawasebenzisayo ukungqongqoza ngawo, ningi-emailele wona kwi-email address ezohlala ivele la escreenini. Ningi-emailele, kukhona insebenzo engisanda kwambulelwa yona engikwazi ukuyenza uma ngaprinta mina leyo ma-CV yalabo bantwana, ngawenza lezi y'gaba zensebenzo, izinto ziyaqhuma, izinto ziyaphakama, nabanye bamabhizinisi amancane bayawathola amalokhunjana, ama-projects athize.
Kodwa-ke ngidinga ukuthi umuntu angi-email-ele lawo ma-hard copies angongqoza ngawo. Nami ngizofike ngiwaprinte ngala, ebese kuba khona iy'nsebenzo ezithanda ukujula engikwazi ukuzenza, kodwa ngidinga ukuthi ngibe namaphepha nama-details emntwana, ngikwazi ukusebenzisa ngithinte izinto zami-ke, ebese kuyaqhuma. Kuningi-ke abakuqhumela abantwana bethonga, ukuthi ezinye izinto ezinhle ney'thusayo sibuye sisabe ukukhuluma ngazo ngoba kuyoqhamuka omunye uthi uyamenzela mhlampe kungenzeki ngale ndlela abanye sekubenzakalele ngayo, ebese kube ngasuthi ukhuluma into engekho, ekubeni kodwa bakhona abasuke bewufakazi bokuthi hhayi ikhona into yakamkhulu Gwabini, ngampela uyayenza leyo nto. Ake sincenge nje sizameni, sitotobeni, kodwa-ke leyo-ke ivuleleke ebantwini who are members kule channel, aba-subscribe-ile kwi-membership package ethize kulawa amabili. Bantwana bethonga, ngicela ukuthi-ke siqhubeke bantwana bethonga, sikhule kule mimoya, siku-embrace konke lokhu esiyikona. Yebo, lolu hamba lolula lunama-challenges amaningi, kodwa make waqala wali-embrace kakhulu, wali-embrace nje uphile lona, uphilele lona, uphile lona, uzobona ukuthi nalokho okubona kwama-challenges kahle hle akuwona ama-challenges, ama-stepping stones, izinto ezikuqeqeshayo, ezikuqinisayo ukwazi ukukhula, ukhule uye ezingeni leli ekudingekala ukuthi ube kulona. Lona-ke umkhulu Gwabini, ikhehla lamakhehla. Ake siyivale-ke i-episode yanamhlanje, siphinde sibonane futhi esikhathini esilandelayo, sisaqhubeka ngayo imimoya yamakhosi kanye ne-self initiation. Camagu, ndawuwe.